ده چاوەڕێکردن تەماشەوانên هێژە van rojan yani berî sersalê di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û Şamê de li ser astên gelekî bilind hevdîtin çê bibin. Li gor li hevkirineke destpêkê wê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ji sê firqeyan pêk were û ew firqe wê dibin fermandariya Hesedê bi xwe da bin, Amerîka jî wê çavdêr be. فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی جی ده سالیه مجلس سوریه دموکراتیک ده آخفتنک پیشکش کرده بو گوته بو اوه حتی داویه ساله مزگینه که بدن گلی خواه کمیته دانوستاندنان آباکور و رجلات سوریه جی لسر پلاتفورما ایکس داوی زانیاری لسر دانوستاندنین به شامی را بلاف کرو گوت نها لسر هورگلیان گوتو پیش چه دبن او هفدیتن و دبن چافدیریا امریکا دبن احتمالا که مزن هيا هفدیتن الشامي چه ببه خاله که دنیا گوتو بیجان اوه که هر دو آلی شر مدیایی لهمبری هاف راوستینن لسر همان بابته وزیر دروای ترکی حکام فیدان گوت ادی او ناخوازن جاره کدن اپراسیونه که سربازی لدجی حسده دست پێ بکەن فیدان ئەشکەرە کرد و ئەو تەنێ هێوی دکن پرسا هێزن سووریا دەموکراتیک هەسەدێ بە دیالۆگێ بە دانوستاندنان بە ئەوەیەکی ئاشتیانە وەرە چارەسەرکردن نە بە ئەوەیەکی عەسکەری وەزیرê دەرەوەیە تورکیە هەروەها دەبێژە دەرەنکەتنا لە هەفکردنا هێزên سووریا دەموکراتیک لەگەل شامێ تهدیدێ لەسەر یەکێتییا نیشتیمانî چێ دکە و ji hêzên سووریا دەموکراتیک xwest rêzê لرکفتنا ده آداره بگره هر وها تکس کر کشام و گاوین گرینگ و بنگهین باویجه جبو یکیتیا خویا نشتمانی بپارزه